Talaflava o se whapoponga o talafou mai Australia. O se whainga mālosa whaatasi po le coalition government o le ao lātou whaatun wina, le toe fo I umane o tangata whainga nuenga lautele whainga nuenga I ofisa, 5 so le vaiaso pe a whai atura I mai sea whainga mālo, I le palo taulo lo manei le tunu. Wai mai ni pote le fuafuanga le wa whataatia ne le whainga mālo e whaaruru I le Liberals, ma le whaamoe whaamuta le whainga nuenga mai whale mo tangata whainga nuenga, I ngā ruenga lautele po public service, e ono mawhai na whaasau I nai le ono piriona I le tausanga, e ala le whaititia o leo whai o ngā ruenga I le public sector, lo no winga e o atu le tolsuru no awhi awa no whai ngā ruenga. Whai mai le maua I lātou lo fuafua e whaatino lea tūlanga, o le whainga whaavae lea o le a whaamautu wai se anga nuu, e tau la I le whaaloa longia ma le au aunanga e whaia I tangata lautele, o se au aunanga e whaamoe I tangata lautele, e whaatupeina, ma o se au aunanga e whaaloa longia ilo na whaatupeina, e ala I le whaamautino lo o au ngā, mai ai se tūlanga le lei. Whairoa le fia o le pāle mia Anthony Albanese, I le fuafuanga lea le so whaatasi, whai mai ia o le kopi fua I fuafuanga mai atunu I whafo. O le tausi soifua ali I lea sa to rua Malaysi tausi soifua tamaita ina wha malolo mai ngā ruenga I le wharema I Bankstown I le masina taruai, wa whailoi ripoti I le so wa whaia nei ei morianga. Whai mai le 7 News o le tausi mai lea sa peta wa ina le whaia ni whaamataranga e whaamatau, whaatatau I tangata Israelu, mai lua sa fulfitu tausanga o Ahmed Rashid Nadia, na pueina le poa na poepe na whaamania mai e leo a New South Wales, moria le whaamatau maisi morianga, ma uto e tatala I tua e tādi ai le aso e tūra I ai lumo le whaamsinonga, le aso se fulu I wau mati. O le vaiasa tanuaina moria ai le tamaita I tausi mai o Sarah Abu Lebde, I le matau pulava le nei ma wa mai a whaeloa le Australian Health Practitioners Regulation Agency, e leo toi whaongaina o la ngā waa whaatausi mai I to tonu o Ausitalia. Ua fuafua le a whaasaina le whaongaina o Private Electronic Monitoring po o whainga tau waainga e aru le Eletise New South Wales, ina ia whaamautino ai le saunga le mua le community, I le mai au le wha le tonu nadia e mai le masina na te nei, toi titi tolu se fulu tangata tua ia so tu la fono, na whaafua se io na motu sia so o tanga I runga o penga ta wha irangi ma leo, e au noa ma se lapta inga. O le tūlanga o iai le te mineiolo o mawhai o na tārosanga tangata e a awhia I mata upu whaapea, ia wha o ngā Private Electronic Monitoring, mai le wha masino ngā le stete, pe a whai e te tongi se vai ngā tupe, e mawhai fo o na oka le wha masino ngā I tu ai ngā whainga ia, o se vai ngā lava o ai e inga e te tala I tua le tangata pe a mana o mia. E au whia ai ia au au nanga le tuina ia o ankle monitors, e mawhai o na tele le tupe a tangata e wha aruai. Auro I liputia le 9 News o le company le Bail Safe Australia, sa whaatino ina le au unanga le ana wha le tonu. Ai wha mai le malolo o ngā lue nei e whaaturanga sa isi whainga, e wha mautino ai o lo le leo na wa aia tangata e a whia I sori ngā tū la whono, ai mai se lava pe a tatala I tua. E whaasa fitu tausanga o se tamaita I wa moria le whasioti tangata, ina ua maua le tino maliu o se tina I se whale leitu I se sae o melepone I le asona nafi. O se siaki e leo na whaia le te o le se fulutasi le tai ao, I le whale I Holroyd Court I Blackburn South, na ilo ai le atulanga. Whai mai le 9 News o se tina e fitus fulwalu tausanga mai Blackburn South, le ana maua ua maliu te tonu le whale, ta ua iei manu anga I fōlinga na tatui e se tasi se turou. O le ua pueina leo e mai le whae tua Ringwood, ma ua whae leo maasani I la ua to olua lo o au fia I le nei mata upu. Wa moria lai le fasio te tangata le isi tamaita I lea, mai tūra I le whaamsinonga I merepone I le so. Talamuni muli, e se fulu ono tausanga o se tamatala vau ua pue leo I le mai olo na whaio ni whaamata o I lunga o pengata whailangi, e whaasanga I se whare tapua I le tu I saute se sifo sini. O le Australian Islamic House Masjid Mosque, I le whae tua Edmondson Park, le ua wheta ua ina na tu ina atu iei whaamatalanga I whaatatau, I se post po ni whaamatalanga ua whaia I rungo le Instagram, ma o loo wheta ua ina ai ma le whaalawalawe na tupu le rua whesa furuiwa, le whaalawalawe tele kala estete I whale tāpuai na mariri wai tangata. Loo whaanga soro nei le sue ngā leo a ua pueina le talavou le tu I se sifo Australia, whaeloa sa whinangalo le Premier New South Wales Chris Minns, o le whainga māloa le stete ma leo New South Wales, o loo sila ma le tuto ai nei whaamatau,
Ma o se tūranga rere lei tere lea e maise I tangata o le whaatuatuanga Mausalemi au aua ia I le whaia o tālo sanga mo le māsina tā ua nei le lātou fwoi whaatuatuanga le Ramadan. Whai mai le premier o whaamatau whaeronga lanu malangona ita I le whaatuatuanga I salama e matua I le tariaina ma o le awhianga I ia tangata ma le malusianga o le tūla whono. Tara nara Radio Samoa mo lau whaafong mai le nei a saluru. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le ka for you. A whai lava ta sa ili sau tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka for you na fisoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le ka for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Frodman Rewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu Faiva o na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iai lana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au pu tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Pa apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
O le tangare tole mai su wha mara minu te wa te ai ni tu lai wha. E le tautua wha ua le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo. Ia le pawa o mani taimi o le polklame o le ngā Gagaifo I Faiva. Ia mese le o ngā Gagaifo le nā. O le nei aso, mori wha maro mara wha patai patalinga ia ponga mua. Por patalinga ia wharisala whai. Patalinga ia seo manu Francisioni. Ia, e lan tautua mtabela le nei aso. Ia na ua po ia tfoi toi. Foi mai volan tautua. I le aso atai au fia I loa ale munuia. Ia, e leo Paul silfia le maru tātou tunuu. Ia le Paul klame malu I whale, pei on silfia. Po pia rabai o e se tala taito vani le whaponga tunuu. No whale sātu ia maa, whale tua. Ia e mele palamo. Ia me sfo I tasi o na mano whalo lia. Ua manei fo o le fo ua. Papa doa mai e stai fo I. Ia, no mai le lungo le mato cameras lea. Ia se to si la le ia mo pe o pale lau I ula e po to e leo pats mai ia per to ia Lina Joe Hansen e o levang sola de ko mo ngi yes ia leo o to nu mai ia a patala patu a per to e mele plamo ma lo la vale so fo moria ma lo fo pale mai ni o le so lulu tanto tu am tu vai longa tono vai aso le solimo mati lu o lu lima mangang pa no lo patala pat. Ia whatala whatu fo ilo o fionga taito ia, malo fo ilo soifua manuia. Ia, malo fo ilo tautua le tiu whonga Samoa I ila o fionga ia. Whatala whatu fo ilo mamalo le atunuu, whafonga mai o te mama tina. Whawhianga inga mwhalitua, ia whapea fo I whanau sa whianga I maonga le nei aso. Malo sau noa. O whianawa anga I aise tala taito vani whaponga le atunuu, pēna mole upo e whai a mātou. No whane sātu ia ma. Wau le lo I low heart. Ia masui aba I up north atato West Auckland. Ia ngai mai I South Auckland. Ia usiri pia umalama whionga paritua e mele plamo. Ia masui le fo'ua. Taunu mai fo'u le sā o Lina a Joe Hansen. Ia se I tātou tala no fo'i. I se tu langa fo'i o iai. Ia mai se o le soso ni fo'i. Le nā fo'i tu le lua pito la au. Ia masui le ngā nunue ai. I le mea lava leo le whaatau wina o whale, ia wa tātou e wawe les taimi, ia e tu wane, ia o le abenga mara whaawhawha, e toi tau mwhai atu iai, ia ua whaisi tu ai, ona whai mai leo e me le koe ki mai lau na au lesi kau sanga le, ai se ukanga ihange iai pe, whaise pso soani pe le ai, ia e amale vai aso montonanga, leo ngā tonu le vai aso e mere. Ia, ma lola o fionga taito ia, ma na ia le vai aso, e whai ase na pisi ia, pei lava o le talasana no pe ia so uma ia so lulu uma o te le lava le o ngā ma le tā ua le tātou po kalame pa tala noa ia vaenga ese o ia tūlanga o le pia sosani lava wha malama le malu le atunu ui tūlanga ese so e le lava pisi lava tātou o lo o te le lava le pisili ma me o fia malama i le malu le atunu. Maro o le sirim tāua ia o le manuia mau o le soifua lau nei o wa penana e taimatari ia I le ngā nuenga o lo o whapena fōi o na ngā nuenga ia mai sifori tāngi sā atu ma le anga e o te le atunu. Ai se o whatalo pātu I le whatua ia Lina maro le tau asa mai le ua maua lau le nei ia e tau nuu mai e fōi ia o fōi se taimi ia o atu fōi se tāna fōi Lina ia e tala no mai fōi lea I le tau pito la au matulanga no ia I fōi ia le tu o lo enga nue ai ia patalo pātu Lina ma le ngang whanona. Ia, soifua manuia lawa taito talo whalawa. Malo le tawata I le nei aso. Whawtai le lofa maleanga nei o le atua. O mawhai fōi o na maua le nei a wanoa. E fia tautua lawa I sio tātou atunu. Whatala pa fōi le usoia e nele. Malo fōi le taulongolongo. Ia, ma le whaasoa I nai o tātou tangata. Talo whalawa. Maro, e mai lo vai aso le o ngā tonu vai aso pe vola usili nā paritua ia e mele, e mai po tu la lanta po taimi e maro lo ai, ia po taimi po I e ka uma paise I piti, ia mastu lang pa pena, ia me so fontanga le piapi a Lina. Ia paftai taito ia o mātou e le se taimi I maro lo, o le nei lawe pisi, ia o le ele hei piti lunga le tisi kei kofi lunga lau ia o le nā lawai ina ia mawhai ai o nau li atu le isi luai tu ai whaftai lawa.
lo e moni lama ele na ni me ai ola tanga ta alina da to e ola fa to tua ya ma lo fa tai ya ma le foi de la foto am tambe mai ya e mele la penga pa tua ya pa pena po le on tato ya foi mastulanga a winat foi se facili i on pa pena po pa la tele mai lo pitola au ma le nga fa lo e mele o le ase lu itau ya tatu le ot foi facili wa o le awina atu fa maru no atu malo le tunu ona le fa per taniesi o ka ko facili mo nisi o malo le tunu o lo fa po mai fia mar malama po le ale winga le facili o le ala le wa mana e foi fa i po le tu e le awina atu fa per tania ya lai le mai la fa Samoa ai mele ya malina foi ya ngana lo fa ngai na mai o le ase du itau ma nai ya po le e tu watu morta to tunu e ta penai au le whatawina so mautam so lawa whamare mole a mene. Ia whatai tele lava taito mo le fsili, pēla mo le fsili le o lea e tele lava le mamalu le atunu o fia fsili ai le neva i tau. O no lai tele lava le nau, o lai iai lava le manao ma le moonga lava i le tūlanga o le fia whai se fale. Ai pe fia malamalama po wani tūlanga e mawhai ona la tau la sia. O a fo ini sao ni uninga e tau na lato whaia ina ia te soani e o atu te me whaia se application. Tu sa ole me mua lava. The main thing is so te whautua ina ele malu le tunu o le sila i le tato spending. Sila i le tato whaaluina o tato tupe ona pe lava o le tali o taimi. Pe lava e wawhaingo fie lava le swipe o le kako card fo inga lenga o le aluatu ai o supermarket, swipe. Ia aluatu i o le take away swipe. Ae le o iai se tato record fo ile ilo ai po a me ia whaalua i le tato seleni. Ona e tele lavanga i exercise fo whai manisi o customers o le fo i whai ika i e loka ika o langa wau isi taimi e pake ki alakua swipe o ka saunga whape ui. Me po mai la ka kupeli lele i le reka ke le ilopa o whiua aluanga iai. So ona toe tu mai le wai ia au ka kirikilo le tusi lalo ia vaenga na alua ila ta seleni whaata inga i ele bai tau na tu waile le melo le kofe o whape okay. A whape o aso lava leu ka ngoi whaakaulo o kofe kasi la o kofe le ono tala. Lima la so le vai aso te whainga luenga ai. E ono tala pe a whape lava e tasi la o kofe in. Ia ua tolu sfulu tala. I le vai aso le. A lele ta waile kofe o le sto na i po le aso safo. Ia atu la le tolu sfulu tala le ia a Faiva aso o le masina. Ai na o le kofe lava lata vaenga lea lata sango tusi la. Ia o se lau lua sfulu tala. Ia au te iloa o le mamalu le tunu ele na o le kofe le. Wa arwa kou take away ia mai maripai. Ia mai maleme suta. O nei ta mai mea malava ia e whasosoani le tatou sauni uninga. Mo le application o le sila po whiala ea lui e le tatou seleni. Ia tusi e o tatou pia ngā kako mai Samoa pia le masangi le me o le kuskusi lalo po whi mea roi tupi. Ai o nei mea la isi lava ia e tele lo naonga. Ai sila po le ale tūlanga le alu e le tatou seleni. Ona iai fo ina isi mamalo le tunu na lato whaatino le tūlanga. Ia ua fsosoani ua mawai lato o lela wa seto lato fale wa ne itstono lato fale. Ona o leana toi sila po fele me le alu i lato seleni. O tamai mea malava ia sila i ele mamalo tato malava o Samoa wae. E ai alavanga i mea whaapea e o ina o mai tato. Ia sila po fele alu i tato seleni vai aso taitasi. E pana ia kangoi kuskusi lalo whai lava sa oe exercise oe malo ainga. O fele alu i tato tupe. Ia na sila le ia son. E ia nai vaenga e mawhai ona kipi mai lalo. Wa a vele tato statements le bank. Ia o mea titilo i le bank. Titilo pe whape i ona whaalu le tato seleni. Wa whape o le lata o tato wa vele application le bank e mai se tato mo kesi pe fitu se la wafi. Ai titilo le bank o le tele le income tato pe to wha tato le titono le ainga.
A tilo mai la le bank a vatu le tato application e tilo le bank pe say for example le tai limas fulu afe le tongi le tangata e tas. Ia. I le vai le bank e lua se la wafe le tato income le maua i le tausanga. I le to fale. Ia. A vatu la le se tato savings po le tele lava le faalu. E yei fisilingi le bank so le mela le tau ai le me mua. Mana ia le simplify mai pe faafaiogofie po o le a le tulaga lea e alu ai le tatou seleni le sau i vai asa uma. Mana ia o le o manino le tulaga lea ia ae se tu atu e alina le foʻi sana ia foʻi saunoaga le tulaga lea ua e tano i ai o le foʻi sana ia soasoani mai faʻapopo foʻi i le lau saunoaga matagofie e mea le malagaga faaloalo lina pe ona maua mai le tapasili. Ia faafetai taito. Ia e moni ma whaamaoni le saudoanga le tinaia e mele. Awa a Faiva i me whau e whaatau sau whale. Ia o tūlanga i te tau ona e nau nau ina ia e plan le. Ia o le taimi wa Whailo Finance, a lai whai mo fie o na tilo le bank, e whai no fie o na awa mai se tupe, e whaatino ai le moe mitinga le wa o ma whau iai. Ia o wa o le finance lava taito o le mea pito siri lava na o na tinaua. A wai le mo whai o na manga lue ma se tasi, pe awa pe ai le i pre-approve, pe fo i ona whaamamalama le tinaya e mele, o wa ato o toa umalo finance, ia ona mawhai lea ona manga lue, e tilo anga i le budget lea wa au mai i le whaangasalonga le process tinaya e mele. O ina e a mata mai e loa ona matunga lue, a wa au noa ma le approve mai o lo finance, ia e le mawhai, e le mai mau fol tatou taimi, tatou te oa e wa aile whale, a laile i mau tū le finance, i le taimi nei e whai ngofie lava, o na sue whale bea whapea wa mai lau pre-approve, ia po iei fo se cash i lo hand, e whai o na whai ngofie, o na tau gofo, ia a sue le whale o lai, e mana o tonu iei le ainga, pe o sina sosoani atu lea, taito. Maro whaptai a lina mātango pia po i lau pono whapi po i tanoa po i le paritua ia e mele matulanga umamole lu i tau ia wa tātou i pāme mame le staimi a me sirim tāua o le main lamba o le iai o le se leni o le lamba o le deposit wa o te lo mauti noa o le taimi nei po le ane tūlanga o lo whapena o na ngā i ai deposit o tātou whale le ase tupe tauna mau atu e te alu atu ma oe ina ia mama e pepo ona tanoa ia e mene i tūlanga uma e tanga i le bank i tūlanga o le a fo i le tūlanga o au ngai o inga ia me so o me tu sia i lalo e pepo ona for example lenga mai i le ono o i pukofe i le mai aso le o mai aso tasi longo vinga pa i ono tala ia ngai pe ona mau ia pa popola pa o masina ato i o le na pe o tūlanga pa pe na tauna fa i te e tato a pa tailina molo taimi o silati ia e mele se avatori tato silmo moa pa mole e mele pa taitele lava le o manino what is equity or what does it mean o le ale winga fa mole e mele man fa manino mai ngana i lua pe na to fina ngana i mana fa alolo ia fa sai tele taito ona o lesi lava pasili le pe faisina no numi le mamalu le tunu nia lava o le ale meta o le equity o lo fale ai pe fa fe fo ina maua le me o le equity lo fale mo se fa faingo fiena o le equity o lo fale tu sa o le vaenga le o lo fale o on lava oe mo sona fa ta inga faingo fie a whapea o le value o lau whale la iei taimi nei le maketi e tasi le miliona. A o lai ai lau mo kesi pe 5 se lau wafe i le bank. O le ese senga la o le value o lau whale, ma lau mo kesi lai o le bank. O le ese senga la mea e lua tu sa o le value le o le whale wa own la vai oe. O that is the equity ua own lava oia in paper money po lona o tusa ole ese ngale value lo fale ma lau mo kesi lai o a fa pe o yai so second mortgage
o te loisi o tātou le isa second mortgage, po lai isa finance, lai isa caveat or a second mortgage. Ia e te tau na whaopopo le caveat po anything o lena whaonga e tātou le whale as a security. Yeah. O vai ngā malaba leia a whaapea e te sila iai. O le value lau lo whale, abe e se mai lava le vai ngā tupele o. I so o se vaenga o whaonga ile mauta as a security. Ia o le mea la le mawailo lau equity. O le ese senga lau meia lua. A whape o le equity le ei to tonu lava lau whale le bank. Yeah. O lai ei lava lau mo kesi. Mo le sila fia fo i tātou. A whape e tātou te fia o i le bank e whaonga le equity o le tātou whale. E tui na noma iei sesi se leni. Nia lava. O le maximum mawhai le bank on au mai is up to le valu se 40% o le value. Ia. Ke le mawhai le bank on a loan uma mai le se lau pasene o le value o le tatou whale. So the maximum mo le silifia le tunuu o le valu se 40% o le value o lo whale a whape o le o tatou le bank ke au mai se tupena no mai. Whatever lai o lau mo kesi le teimile nei. Whaau popo i ai ma le mele fia mana na au tātou ina no mai le sele ni fō. Maximum value e mawhai le bank o na whaau ngā mai, including anything that's owing on the property, e valu sa 40% o le value. Pau lava le taimi e mawhai e oio na access the full 100% po o le value a tō lo whale. Pea whapeo lewa e mana ai whaatau ese atu lo whale. Whaataita inga la lewa awe lo whale ia lina e lisi le markets. Ia na whaatau le lina lo whale le miliona. Abe ese mai ei fees al agent. Abe ese mai malau mokesi. Ia na to amaua umale o ele vae ngā tupe po le equity le e ma mai. Pea umana tutongi lau mokesi. Abe ese mai ma le fee al agent. Ia ona mawale o most of or all the equity le available in cash form. I hope o malamalama. Mana ia le pa manino ina a lina po ia sau pa po le tulanga po le sau noanga po ia e mele le tulanga le pe ona tala no mai ai mananga pa lona. Tai tu malamalama nei. E o te pia pa ia tu ile ina ua pa e tina ia e mele le upule le cavity. Tusa e iei whawhitau li fōi, ma mea o lo tutupu fōi i te awhapea o whaatau li whale. Ai, au maila le information o li whale, o lo i iei le whaupunga nei lalo i. So, e kautua ina fōi o tātou tangata. Awa, e mawhai o na e whesiri pe whapea i le o au le whaatau li whale. Awa, whapea e mwhai no whamatala ina ia i lau client, a whapea tau li le whale, e mwhai lau na awe se ai le cavity level le lalo le informational fali ai ia e mauti noa ia whaatau i fali pe papi o oilo le baia le wai alo whaatau le fali lea ia e fesili ma ia iai le tustusinga fo ia loia ina ia mawhai o na kilia uma lea mea ai le i tu ina atu ia pepo le fali ia ti oi i whapena fo ilo ia a Faiva e te le malamalamu lo iai fo ia tatu tangata ia e me se foi au nei e vai ona pi ko se ia whakitau li sa tutupu po le roma si le salwai ia ai pe yo wha malamanga na wai e au mai le whale ia ona musu leo tangata li whaatau whapiana ia po lea le mea i tu ainga whaupunga ni lalo o le whale ia o mea uma ia lea alai ona mani atu, o lo iei o tātou tangata i mwhai e mo i lawa e tātou te malamalama le Ingilisi. Ai iei fo i mea tātou te le malamalama i le paperwork, i le real estate, te papena fo i le fo mai, e te le malamalama, e te le ilo fo i whaalangana ia, i tu ainga upu e sau mai. Ai pei o le iei mātou, e mwhai una whesiri i a tau lia le whani, ma ia maua fo ilo whale, a wa iei leise me whani tonu.
Manaya lina lewa sa no tulanga o malama matango fie la po yo bene o manaya tanto proclame fie le nganga ya me se le fa ponga fa nga tu ngana pertania ya me se o le luo ngana o lo luo fa nga ina mai tu lo o luo pa ia mo no manu emele how do I build up equity on my property, or what are the ways to build up equity on my home, please? Yeah, to so le baenga le pe fa fe ona increase le ka ko equity I to tono le tato fale. O ani awala me fa ye ona increase le ka ko equity to tono le fale po o le baenga o lo fale le on la vai oi. Yeah. O le me mo mua lava o le vave lava na pay off le tato mo kesi. O le te le fo I le o le tato value le fale on le tato. Wa pos fata te inga a increase au pe many. Te a ilunga atu lau pe many than your minimum repayments. Yeah. Or any extra payments e alu I lau mo kesi. Ia o le alu fo I le ilalo le paleni o lau mo kesi. O le te le fo I le ilunga le equity. Po o le vaenga o le fale e one o e walela asau lalo le paleni o lau mo kesi. Ia o le si vaenga obviously pe a alu ilunga le ma kesi. Yeah. Fa pe le vai taule nei masale to add mail for to yalina is they are indicating or they're forecasting that le tau fale la amatana slightly start to go up. Ia o le si foi vaenga le ma fai ona alu ilunga le value o le tato equity. Yeah. Wa le la alu ilunga le value se fa ita inga fa pe last year sa miliona le value lo fale. 1.5. Alela te walu lunga le makeki wa miliona ma le limas fuluafe. Ia laua maua le sia equity fa popo ia. I le limas fuluafe lewa ona o le move le makesi. So o mea fa pe obviously pay off the mokesi as quickly as we can. Lower the term o le kako mokesi wa o le amafaina tu mai lalo le term o le tato mokesi. Ia o le vave fo ile na te lele principle lala ape from every payments, the shorter the term, po le laititi o le term, the higher the principal payment component o le tato pe meni lala atsongi. Ia te le ile vaenga ia lo reduce ile palini o le tato mo kesi. So these are the common ways e mawhai o le si mea o le o home improvements lai whai lo fale. Fa pe o lana whaine o home improvements e lo fale. E a mai le value le a mai lunga le maketi like say for CoreLogic or Velocity. To so o websites e lue wha o ngai mātou ma banks. E kau determine mai ai po le ase indication I le makeki o le value lo fale. A fa pe lana whaine o improvements o ni wha le lenga ngā lakuaile li ilo Thomas po any other builder whaine wha le lenga I lo fale. Ele sometimes it's not reflected in the evaluation there. So e mawhaina whaise value, ala tu se value, a registered value, a value lo fale. O le ale value o improvements se waiai. A wha pena spend lau limas fulua fe whaiele improvements o lo fale. Ai ala tu le value e a foi. The improvements le wa add actually se lau wa fe tutono lo fale. Ia longa winga, o lau alu ilunga le value. Based on le fale lenga le na fai. So again, that's another way in whaiona build up le tato equity, pe a whaini tato home improvements le tato fale. So these are some of the ways in whaiona tato tau mawhai e build I lunga le equity o le tato fale. Maropa tai mana ia le tu le wa e tano ia tu langa fo le mo le advantage fo le au payments le pape le wa mai se lau ono spulu vai aso e la ko e pay 250 per week pe o inala le mo le te ma wa mai ai o le mana ia na mo ta to sa mo le tunu pe le na e manino mai lau fa fonga mai o tana fo I sa no atu ia pa tu ia e mele e por pa tu fo ia lina ia le la ma fa mau le la no ta to ia o nga nei por klame mo ta to uma la vai le o fa tonu vina le manu le atu no ia se mele le ai mo le halu le mo tatou ia manino a manino ia tatou fia fo la tatou fia tatou a ranga te o mafatia tatou
ya le te le la mole wala mole atu fa tai mana ya lina fa mole se pa po porta sili na fa mole on ta fa nga solo ale ta to program ma lo au te kuri moe mai le spiko fa mole mole o le fa ka program yo e tai to ia te on ta tu ta no mai le equity ma lo la ia ma le tai mi ma ke ti ma le tai mi e to ta ona fa ta vai ia ele ese tai mi o vai e tai mi alu lunga e alu lalo alu lunga ai pe ole ona masina taluai ai mai se lava home owner se tau fi lava ona olo i lalo le market le taimi le na au le taimi nei le foi la pa u lalo le interest rate ia ole apa pe na na alu dunga ia tau fani ia ole taimi foi le nei tau na e ma fau ia pe olo pa tau lu fa le taimi nei ia vi foi lalo le market au le taimi le nei al nei ole masina taluai e tauli ai ni home owners mo a matana tau fiu mau lato a wa afa pea ole titi lo tu le balu se lau le value lo fale ia e tu o tu lunga ma keti ia pensau na ole fitu se lau se tu pe mo mai ai pe e fa pe na ia homework for ia lato o lo fai ona fai la tu fali e fa pena fo ia na bala ang mai ati matau o se taimi le nei fai e fali ia awa e fa longo la tu lava wa e mana o fa tau le fali bala ang matau ia e fai ona tala noa i le tu ainga fo ia i method sin fai ona fa tau lo fali ina ia mafai ona maua seisi vainga tu pe tele a wafo fuanga pe te fa tau foi seisi fali sili atu nai lo le fale lo ye taimi nei ma no pa tai lina ma tango fie wa pe lava ona ma tala no fo i ma e mele le streaming file program ma fiu su e o pa tali atu e a o ma tango fie fa ye le atu o lao le lei o ha no le lei e ha no mai ai le o ma nei tene ya lo su mai pe fie mai fo lo pa pa tu ya le fo ua so telefo e le tato proclame manu i fale ya me se lava lo time tani e le fianga pa tu ya e mele palamo fa ma no fa tai e mele how can we access equity on my property ia mana ia facilitator ia e peila va o lea foi les foi tatu talanoanga o vaenga ia afa pe o mana o tatu e faise ho me wa tele lava ia le malu le tuno vili mai se lo te mana o tala mai le equity lo fale ia na pau lava le awala e mafai ia tatu ona tango lima pe au mai le equity le ava no le tatu fale o le ave le tatu application i le bank e au mai se tatou top up pe toi tu lunga fa popo i le tatou mo kesi. Ia ona whaatino tupe mai le bank le equity le. Ia mantua foi wa le a pe o le value le tatou fale le milion. O lau mo kesi le ia i le taimi nei pe whaataita inga e 5 se la wafe. A le mana o tatou e fai se tatou e whao ngā mai le equity e wha le ia i le tatou fale. Mo se home improvements. Ia lona winga e ave le tatou application le bank ia ave tatou tarusanga. Ia le ava no le equity le wa mantua foi o le maximum e valus 4% o le value e mawhai le bank na consider. Ia lona winga. A wha pe miliona le tau le tatou fale o le maximum e mawhai le bank o consider e valus se la wafe. A wha pe la le 5 se la wafe le tatou mo kesi la iei. Ia o lai le avano le equity le mawhai e tātou na ave le tarusanga. Provided e mawhai le tātou income nga o na service. Ia, a mai la se o le matamana, a mai se lua se la wafi o le equity lea. O na ave le tarusanga o le top up, a approve mai loa. Ia o na ko lo mai lo le o le vai ngā tupele le lua se la wafi. O le alawa au mai le si vai ngā o le equity. O na alua ile o le pāleni o le tātou mo kesi from le 5 se lau, o le alawa fitu se lau. O le alawa silsila le sa miliona le bali. O le alawa fitu se lau le tatou mo kesi. Ia, o le ua mai le si equity le ana i tutonu le maota. E wha le tutonu lo fale. E wha le le tatou fale. So that's one way of accessing the equity o le tatou fale. Pe mana ofo i e wha o ngale equity e wha tawa i sesi o maota.
Pe whaatau se whale mo alo ma whanau. It's the same thing lava ma whai tātou na avele application le bank. O le mana na o mātou e whao ngā maile ikuti se I whaatau se si whale le. Ia lona winga e assess po ila le bank pe ngā whatia tātou ona top up le tātou mo kesi. Au mai e lo le vai ngā tupele o le ikuti lea. Se I whai e le deposit e whasosoani le si whale le la a. Le la fia whaatau. So that's another way e tiritilo ai e mawhai ona access le ikuti. There's other options in relation to le mele pa whape e whaatau se whale whaongai le ikuti, another second home, which we can cover that in a different night ona e whaisina e te leona vaenga e se tiritilo iai. But those are simply the ways in whaiena access le ikuti o le top up o le tato mo kesi. Ona au mai leo le vaenga tupele whaatinoi le tūlanga le mana na o ai tato. O lesi vaenga mo le silafia o lo iailia as Southern Building Society, Heartland Bank. These are the banks in whai e tato ia mo le mamalo le atinu o mātua le wa pe wa li kaya. So over 60 years of age. O le vaenga le mawhaiona lato, they can do what we call a reverse mortgage, which is it's hua te lele malamalama and make sure ye se tato legal advice si wha malamalama le tūlanga. O le si vaenga le mawhai ai e tato ia wa pingsionga ona access le equity o le tato whale. And not necessarily ye se pe mengi whai. So there's a little bit more detail in mawhai ona wha malamalama, but it is, I would recommend, it's a last resort. Pe a wha lava o ye se tūlanga wha pe ona mawhai le lato na access le equity o lato whale lea a lawa le o toi whaingaluenga. Ia ona tiritilo le iai po o se mea e ono te tau ona whaatino le tūlanga. So legal advice is highly recommended. Mano whamtaita noa ia lina e leo toi mamao pe toi tasi sa upesili ia ona lua whase e toa nganu ai lea na olo tādia mai po lua ti lau uman sao ni mai marangang pa aloalo a lina. Yeah. O te pia pai atu I le ta upule tala noa le tina ia min e luia tātou te tala noa lava I le bad o lo whale ia ai mai se fo I le equity a whai wa e mako kawe whaatau lo whale wa e tanga ia tu e ni mea e tu e fia whanlea ia lava la u whautuanga ma le tua lalo tu ua mwai lunga marketi ai a wale whaonga lau equity lea se iwa ai pole awai e le plan A e le plan B ia o le plan A la tu I lunga marketi awa e te le mai loa lava po se developer loa mana tonu lava I le location le I lo whale pe mana o fo I se mea e whai I lo land a lei wa e nau ina ia whale leia awa e iei ia I tu ai ngā whale wa umane ona whale leia se fulu afe na alu le kitchen. Peita ia wale watu le sanata I le fia I le kitchen se fulu afe le na e whaia ia ona mai mau wai leo lau se fulu afe lea ona le te nau ina ia te le atu se tupe ina ia mawhai ona taulia ai lo mota ai pau lava la utu alalo ma la advice e iai le plan A ma le plan B so tu I lunga marketi e tilo fo'i o le a le tu ai ngā buyers o lo mawhai ona whio ai awai e le malo lo buyers saito e alu whasolo atoa le whai wa tele na toi sawi lunga developers I le taimi nei. So lau whautuanga awale stress like titi ia whaatari a umolo wa e wa ai a tupu e tana ia tu wa e pei lawe te tau ona whanelea mea ona o lea wa umale tolu wa yaso e le ai lawa nisi o ina la e whai e loa ona e talusanga pei o le talanoa I tinaya e mele ina ia mawhai ona mai se mai ngā tupu o le ipatilia e toi whai ai o mea pito sili lava ni tā ua e taulia I lo whale o bathrooms ma le kitchens bathroom and kitchens a lua ni bathrooms se whale
ia o te tautina watu e le mawhaina ni taulia ai a wapeta si ia e watu tangata tui o ia o se isi fau tuanga nā le ai mana o foi au mai se ipati e tui whai e le se bathroom ina ia mawhai e walawa le bathroom o se tairi a wai fo batch up le whare ia ai le o le whaonga mo le ipati a wao lo la na tui mana o mia ia ala wali na le velu o le whare na o se fau tuanga ma ia matu ile whaumtalanga le tina ia e mene ia whamangalo le ngana pia wasasili. I think patience the main thing, Anina. Ole ono sai pe ona ta ua wa e te info le le ba on sai o na o fio o la misi lesi skepu ai also le skepu le tumutumu o monga o inala le afa ina mai tato ua fia tele o mana o ia baba ai mai sile sila mai next door voi fonga pale ongole pale o lino fonga pale fiku le mota o e mele ia la anu e tau sili ai ile mele o ia manosi a le wa sa unolina ese le matango pie ia la fatu e mele fa tele lava mai ta elo le loto taito mo nganga batu le fa malo mo fa ta la sin muri lenta roto ale o kama uma mai lava so ele la se meto e batu e sili matango pie le tu ma maur to fa e mele ele se lo fa pe fa tele lava na mo patasi mai le uma na ia lautele ma wa fitongia i po lele like a tag team le wa fio mai lo fionga e mele ia su mai pole fionga wa ka fio su ele si vai aso ia ngala pisi o le pisi ele pa pe o si tu lo ka kala ngwa kwai o le pisi o fa to ia lina la ngale mo mai ai ia le wa fai ele tu o lao nei le o tanto ma puta i lungo pe o ngalo e a fa fonga ma lo tato no anga le ia pa tu ma wina pe ma lo fa le li o le ponto ia o anga ba'u fo ia tātou whaia moro na mi inga ia lapu atu se lua sau noanga muri tātou tau ma vai ai whaaptai tēla ma mori por kamel ne fiafi whaamunia ne tua i ngānu wengo toe ole ne fo i vai aso mo mori iso i fua mano lea tunu u lo lua so i fua ia mispo nisi ma lo whaangia la ma nawa i aso ia e ke lua mai wo waru chia mangi ia o le kau plan po inisi kulanga ka wale el chia mangi o Faiva ai Donald Trump o ko fo mai na ia pe ko ia mar fo mai sa be ia ela foto malenga fa alo mele malina pa tai ia fa se tele le o fionga taito mo le pa popo fo il sato por kalame le ne fiafi e malo lava ile o fionga ia fa malo at fo ile mamando le tnu ile to lango ma le vili mai lava it's more than happy o le o nanga la to ia o le fia so soani e fa mala malama tulanga ese o malava o le fa tawina nei ya oni fale a wa fo ile manuia o fa na uma ainga ia wa pe a tato uma o Samoa mai nei ia o le su lava o se manuia a wa ia ainga ma fa na ia ai lava se fsile fia mala mai ia a wa lava nei don't hesitate to call. Please do leave a message and your phone number here on Tolongo Tulabalea, or the telefoni, or the Olu Fitu, Valu Tolufitu, Valu Fa, Valu O, be emailing my foi mele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia manuia tele ia malolongo le fiafia soifuia. Soifuia vi ana ne fiafi soifua. Senga mali e ale tusitala ai ova aia se wo waloa la mama futana fa veilo ai ia tua la pele la te sisiba
Ilo I manatu se mea leanga o le awhaia. Ele ngalo I le nanga, taimi uma I le tusitala. Fai mama aina whamana tua I lo tangata. Se wo mama e na te whaalata, se longa e whanangau, whatasi mai I se manawa. Say ma fau fau ane o ai. Ele ngalo I le nana, taimi uma I le tusitala. Fai mawa aina whamana tuna I lo tangata. Se wo mama e na te whaalata, se longa e whanangau, whatasi mai se manawa. Sitala Fai mawa ainga whamana tuna I lo tangata E sa o lava e le pala le tala Se wo mama e na te whaalata Se longa e whanangau Whatasi mai se manawa Se longa e whanangau, whatasi mai se manawa. Se longa e whanangau, whatasi mai se manawa. All I hear is Radio Samoa, Radio
Radio Samoa. Lua me rute ona tāna le tō lai lima, au lau tātou tala I vai whanua na ngana pēo le tānia. Mai atu tātou proklame malu I whale, pe ona selfie ai fo, ele patoa ia e mele, palamo e le tū, whatau wino whale, o le lama lama o tātou le me tāua le nā Samoa, le atunu pele, ia mes fo I whatis mai fo, ele patoa ia Lina Johansson, pe ona maputai fo I, ele foi vai ngana fiafi longa tono na vai aso le waso lulu le solima mati luo lima spa ponga pon nei proclame ile aso lulu le vai aso le panga tani tu lai fa pe au dia le lofa malanga le lo ta to tua o forova pa ta lo fa tu la to ta to no mai lava I munga mo lunga pa ese o pito titi ta lofa lava la penga le to fia le tua pa no manu ya wasa mo ta ao Porowa mpatala patu o tunu o mamao, ya mesfole lo le tunu o pia lava o maputa mai ai, ya o porowa mpatala patu, ele ngano lama patu o tulia mano le tunu o ngase o tino, e manatua pia le titano, porowa mpatala patu, so mauta ngase I mauta malawa, alofa taitu mauto, tano I le li ilan pa mano longa pa yatu, pa yane pa ifo mo le mano si, tātou te au ngā mo ia molona whingano, ia pa pēna po le auso o te mā, tina, ia o tō whapino tūri o lātou whāsalanga. I langona na salamō mpo I mai, tātou bōi le li, pau leo le ala tātou te manu iai. Ia lo whātu mo tō tūri whāsalanga, nia le li, stai mpo I mai tātou whē loa I le mātanga o whē le li. Pātalo po I lungo leo penga tupa ilangi, Marietta, pātua Marietta pī, male ainga, lo whātu, whātai mapta mai, me nia whāmoana, me la mua waringtone, mā lor wha mā nosi, I o ngā nuenga o le nei aso, ia whailo masinga wha māro sikingo, a tō tino le tama, o le via lau pola, mai Las Vegas, ia lo whātu mo tō, lo whātu ia tono drama, ko skaimi mā whē noai, no whoao, le au Wilson, ia mā no lama le māputa mai, ia mnisa le maro le tino, lo whātua ia so mai, chose so mai, ia pena po ia mase penika, whāputai a mosa mai Melbourne, lima, le mea, le mia lima, ia mā no lama whāputai, māputa mai, manuia po I whanga le ne po I au oli o ngā tono le vai aso, e ma vai poa, ia lo whātu, ia Fortino Josefa, mano lava whāputai mai lato lama, ia ngana ukaan limo tauna, watatou tala I vai panua, ele ngana peretania, semela waponga Samoa. A malo atu le ngā lua tala whalawa o tala fō o le Radio Samoa mai atunu e mamau whapea fōi ma le Pasifika. O astronauts e to olua le NASA le ua iwa masina o iei le vani marimo wa li patia wa toi oni nai vai aso toi tula we le mai le larolangi a lo whaatali si sui e suia I la ua I le no whanga le International Space Station o nā ngai e se mai le le whaai ungo le masina. O Butch Wilmore ma Suni Williams o le a whaatasi atu ia I la ua I lunga le SpaceX isi astronauts e to olua o le a suitu la ngātu. Whai mai Wilmore e se whaatala nuanga matu stala e ui le polokiki o se vahenga le soifuanga e le iei se polokiki na o fiere mata upo le toe fo I mai o I la ua ma Williams moni nai vai yaso le o toe umi whaaftai ai foi ia le mei mai luma o le fuafuanga. Saunua le presidente o Amerika Donald Trump I le ripote le ala taiba o whape fo I ma Elon Musk o le SpaceX, sa mana na o e whaamawe le toi wha fo I mai o astronauts ia ma watua ia lama le pūlenga taluai. O le vai aso taluai na fola I le NASA, o le isi au wa o le anga iatu le no whanga o le a wha o ngā le capsule, sa wha o ngā ina mua, ia ma o le asorulu le vai aso fōu o le a wha taunu wai le tūlanga. Mai Amerika ma Ukraine wa liputia le so le a wha o ngā Trump le avanua e whaiaila na launga I le kongresi o lona atunu e fola ai ma le marienga e whatatau I minerale a Ukraine wa taunu iai ma le atunu. Whai mai le ripoti na whailoa e Trump I ana whautua e manao e fofola le marienga lea I lana launga I le kongresi Washington e le so. Sa tu tau fi mai le marienga I le vaiaso taruai le mai o le whailoa I ngā Trump ma Zelensky Pei tai wa whailoa I ripoti la tamai se whamatalanga Zelensky sa whaia wa sauni ngā lua I lalo le taita inga malo si a Trump ina ia maua se file mu.
Ua whaia mai ia whamatalanga Zelensky I lunga le upenga te whailangi le X ini nei I tū la talo na mai a fola e Trump o le atau fia le tū mau le whale pae fesosoani tau militeli mo Ukraine. O se tūlanga o loo wha moe tele ia Ukraine I le taua o loo iai nei Malusia. O loo tūri mata ia la le to tele le tūlanga o le ao iai le marienga pe tau nuu pe le ai foi. Ua whaia se whamatalanga a le taitai o Kanata Justin Trudeau wa ia whaingoa I le tau o whawhata wa inga Amerika po le trade war o se whainga whaavale a tele rona whainga. O le mata upule nei na amata Amerika whaasanga I ana paanga te tele tolu tau whawhata wa inga na matua I te te iai Mexico o Kanata whape foi masaina ma tele ai se a fianga I maketi tau whawhata wa inga. O se teimele I mamawatu sa amata wha mamaluai le 25% o la fonga wha o popo a Amerika I lunga o oloa au ina atu I le atunuu mai Mexico ma Kanata e mai se foi saina. Whai mai le pale mia o Kanata o le a whaia foi la elona atunuu ni la fonga I le sidia I le se lau piliona Amerika mo oloa mai Amerika e ave ina atu I Kanata. Whai mai Trudeau o le atu maua I pea latou la fonga ia I oloa Amerika se I vanga na lava wa ave se foi ngā yoinga ia a Amerika. Mai le tanu o Serbia, ai titi mai pe to toru le au whaitu la fono o Serbia wa marinu ai na ua tongi atu I aini flares ma asu a toa le mauta fono le palemene o le atanu. O le au whaitu la fono sa fuafua e palota I se tu la fono e wha opopoai le wha tupenga wa o onga I universite pe tai ua whina o mai pati te e soli tu la fono le tulanga mai te tau na wha maonia mua le wha mawai o le palemia o Milos Vukovic malana whainga malo. O ata mai lea no fuanga wailoa atu wai le whete na inga lea de bao le au whaitu la fono ma whetongia iai po muasu ma flares. O ta o fwoi ripote lau whaasararau I Serbia na wa ia fwoi le tau ai solo fua mua mawhangu vai ma ua wha maonia mai a tolu wa manunu ai. O lo tua ia le fonga whetalai o Serbia le itu wa ngai o se kengi whaasori tu la fono ma o le isi o le tolu lea o lo o matua I ti ngai na manuanga. Mai Australia siria ma le whamiliona tangata I Brisbane, Sunshine Coast, ma le Gold Coast I Queenslandi, e me se fo isi wha I tui mātua New South Wales o le a whaatalitari mo a fianga o le whao Alfred. Wa lapta ia I la tau ia I timunga ma mawha ma lama tianga o lo longa wha fuasei, ma matangi tō whaatautau e o le se lau 20 kilomita le itu la le sawa sawa. O le a whao lo whautuaina e ono a fiai Brisbane, ma le Sunshine Coast I le po a tai ao, ma lo whaatulanga lava I lona malosi le vaenga lua, whaatulanga na wa wha. O tāpunia onga I le tui mātua New South Wales a o tūra la tamai le a wha, e le ngata I lea o ta alonga sa fuafua mo le aso a tai ao, a nga iatu le wha I ungo le vai aso ua wha le ao ngai na uma. O lo matala pia ma lai lele I Queenslandi ma le tui mātua New South Wales, a ua fautuaina company lele ia fautua tangata malanga, wha apesota I pia le ma lai lele au le io o I le teimi o whai ngā malanga. Ia ma o se tasi fo I o vaenga o lo mata I tuwina I te tonu o se tadia nei I le tele o tāpenanga e mai se foi o fuafuanga mo le malupuipuia mai o le soifua ia a o tūra lata mai le a whamalosi o Alfred e pei o na talitali I ai le tele. Tala nara radio Samoa mo le nei fo yaso. Whapongora maru rea tunu tau tua le whengar pai tua I ha miriama la toa po mare mai Australia tala mai I ma ore na lang ha pia o kara whapea kangi alea roku sta vainga nunga lea wala mo si whin maru le tāna tua tunu le ua fitu ma la berute wa te aile tu lai lima vainga lai tua lea lau papa mai North Shore hea o whai ase bisi mai a mese le sau mai o Constellation Drive anga I lunga lea lau papa pai maria mai la tua anga I mai up north o fo I mai ia anga I mai Albany ia pai kamakau ngai Albany mo ia lo mea ki alu I Auckland sifo Green Isle Bridge o pai slow traffic pai manie pasi a Hobsonville Air Base ala kui ngai e whenua pai Air Base ia o mlai vare kua inga sa hika ko pi umai ko fo ia ka ko skemi o numa sau Lincoln Road tanga I Henderson more slow mare traffic I lunga I Glendine roundabout sau I Waikumete Cemetery ia o masi singora kai au male auti sau sa o I lin mo kuri mai ngai
Ni winsa ha e mai lunga inga mai oro I fo mai he o sporo motorway nga I Mangrove Bridge. Ya pai po tianga I mai Evandale, New North Road, Pasil Pack and Save nga pai pakawaro sina ati. Pai me o paisi kaungo Field Pack and Save. E ya penga po telenga ya la lau tina matuolo e mai nga Hinden Avenue, Stoddard Road, slow mare traffic nga Dominion Road ma Centringham Road. Ole ma kwa pisia o waranga no aso ya feololo. Ya nga kwa slow traffic wa nga umai anga wenga South Guide City, Simon Street, Kaiba Pass, New Market, South Manukau Road, Rovinga Kuri Mai Queenstown, Oneanga, Mangrove Bridge, o mai lawa I Mangele, Alulo Airport, Pako Fano, ina tau. Pai potianga mai Green Lane, Roundabout, Lunga Motorway, mai Mato, Face Slow Traffic. Pai potianga to Rimwell Road, Pasi mai Meadowbank, GI, Alakoi Pilkington Road, also going Ellerslie Highway, Mount Wellington Highway, Silverback. Oh my gosh, slow traffic. Pialaba janga yai, lava lo si the fear. Pialwa ka bale le au po rongo binga no parsa yama. Manino, ole saunga le mo meta sili on taua. Saunga le mo ol pa nga yun telefoni awal chaado lunga le awala. Yo start drive. Ainga nai lunga le awala, more si piel malo chaado. No, wa por kan pa nga solo le wo nga tono le yaso le wa solo le solima mati lu olu lima ya bi ya lo chaado. Tuai lona lofa marona nga le. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le fana witi o tuipui pui le covitis fluiva mo I lato es fluon tau sanga malunga atu fa pea ma tuipui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa o Atishna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel se whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lautala cash e se fulu e se ina yaso for waile tai tasi e lima whailonga ta I lima se lautala morisila lima whailonga ta I lima se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pesiniatu mo soga varoai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafua le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu e ia inga o le reifa apitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le DigicelPacific.com Sekia Digicel Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso I treat
Eva Malipese, Malol Fafonga Samoa, Malo Funeva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. So
Sipo mania mau to tasi fu ngai fe o ia o le la apa lima ke le yo mane pale. Ya lai wi mai pa ko mo se ka wi ia mai se ape pe ia wal swai o la fiafi o pole o ko inga va ai po le pa pungo le ulo sa kai ia pa pungo ki po ki pa ile ti ia fai se toast ba ile brown bread po ile pa ile toast au pa nga inga le white bread po ile pa se fale ko ngole o le palawa nga ia le o ka ngo pa po mai po ngi kai ai la le brown bread kamara nga seki a ko ia mo ai le malosi le tino ia so fo manoloina ka ma pa nengi ia koko esele le suka ia koko esele melorono ia mo singa pa marostino sa vali vali ku sa po kongo le fali tono lo mota ia ai sa vali ai ku pa me pa mes malo active sa vali luma sa vali kua sa vali luma sa vali kua ai po fa se lawa kongo lo ole ma kua i ma ngai pe fai ele va pe o pa ko nai te mama to nai tira ma to mo po ase la ko pa sa au ku pa pe dunga le au tam tau ia le au ngavale ia pa lo longa au yo na mai ia mo po singa sa bali pi ia le wall pale la la tua ia la mai luma esel ma ia ka ko ia po le ko ka o la wala ka mo ia ai ba si ke o so za la piki le o pe o la piki ngai me yo pa ka po so la ko ringa le sia fi o mari trim ha ko o maro lo ko so le fi ko so le fai ma ko ngoma la piki pa o pa ko pa fa so rapid o pa ko ele mo ina piki mai oi lai pa lang pa ko nga la piki me o mga se la piki ia ngo sa bali bali kula ia pa ko ole ole mai lo ko si ke vo o i do ki ia ma le madu se mo stitch wa kambanga e oi ai kana fu mai la piki ia le foi fa la kana fu fa lo le da ia ngo so ngi akala ngo mai si sai ngala ia pe me po pe me o ia le malu se mo stitchi ia ma tia para so da sa o mai ngo se mo stitchi lo paguso vagia vuole so le so volonga il portuale so ya we tai ma mai pe ngal malu se mo stitchi al fatu mai wenga le fiafi ia mi por ya tu moto malawa le wa los pro minuto mo te ele tu la lima tau tu le radio Samoa nga Gagaifo Faiva ia su tu lang fo lo so ya le atau sabea El Harrington ia ko fo mai fo ilana tau tu ele na po ia so ia pa sai mar pa mo ia pa te mo marosi ni lava nga ben o tu pa te silama o lava no ia pa pena lama ia po te me ele ia no ile si ia pa pena lama tau ave o nga benga po le o causa vagas causa vagas work as a team nga lu pe o team po le kasi fatu ai lo nga lu as a team ai se fatu o nga na ka mai ele o nga lu vagas le me ke lu ta winai o man makorikio o vaku ka ko work as a team tu pa ta se fatu tas ai lo le se fatu ma no casiano sanele per mo wo ia ka mane ia man via por ia tu casiano sanele mane ai ngal pale pa tai foi ma puto mai Joyce Owen ia pena foi pa hana ai na ia mnitul maro tu no lo pa pena ma puto mai ia o ai foi o no foao le au Wilson ia lo ma puto mai California aso lulu ka ko lo waso dua la tu la pe mai ia i o toilet punga sai to le wo ma fa na ma to lo spring ma to ia ai ma no pa tai pa tu ya maria cha pi ma ai ma no la pa tai ia o ai fo i mai si lima le ma mea ne mia lima ma no la pa tai ma pu so mai ma ai nga pe na fo ia masse fenica kana fai ia lo fatu eterei tau fai mengrets pa tai amosa mai Melbourne mangai ka u Melbourne nai mangai pe ia o kilangi lai tu sa lea ma le tau i Melbourne kai mingi o ma nei ana ma du le fiafi io ila tau lungu la wala ia pa manatu o pa nga ina telefon io o le tau langa na mo tatou uma ma le tau tua le radio Samoa
Yo ta te foni o fa o tia lava, fa o tia I mo te mana e sen ma nei ya. Pe me ro ma fa kai lo vai fa ni me ka wai. Ai mo loko, mo fa loko. Yo mo fa tai le tu me fa nei ya. Kari ma fa tai a me wa vai. Le ya so en kar fa ka o nga pa ya. Le pa ya nga me ai ai alu la ko ma ko be woi. Wa ngalo le lo. E le ngalo ta to ya Yesu. Po pe ai ke ye le ngalo a le ngalo ta so mo le lo fo le no o sa to me nga ka mo le lo fo mo le no o sa to le lo fo na Cristo la to lo le la fa mi le ni to ta Yesu yo to sa o fa nga nga telefoni ta o le mo le pasi mo ni ta o tele em to a po ma le tamata po ma le nga pale le lo po nga o mai ai tu lo sa yo na fai nai ya le lava fai mali o isi fo tu langa me o la papa ye po loka mai le e o la e mo mu mo ni la na sauri trai e mo fa lama va pe mai mai pona yo lima ku lo le malo le tu fa pe kai me pe fa pe o la o la mo ni o langa le o la mo ni e sauri train ya la ko me la nga le ka o langa e ta ua le mo le pasia mo ni e le pasia le railway lines Io, ese, ele ako, mai, ele ako se nengo ke kamakawai, ko yang mal. E halu no. Au le si boom, zoom, moi. Ai sa le kala, fe ko ai male try. Ele ka ko ngoi la no, pe ngo pa ko tana le masina lente ne, so mai ya, o so ale ta vale try. Ele ka ko ngaro no, o so ale try le tangata, mama liwai. So ele ka ko ngaro no, ai se. O apo le try. Ya, ele ko fa makalenga wanga usile fia umar malo le tu le train. Yo, era ko nge yo ka mission pe le umi. Ade pa pera ka pia ko le train e o tara ai ko mai ka ke ro le ai. Ele pe le passing on ka pia inga ska ngai aku ai train. Ya nga ka pia ko nge ai ko mai ka ke ro o le nga sorry ka mari sorry tanga tabani pa ponga le tu o le matala o tātou, pia ka mauku runga la wala, me mika runga la wala, ngā loai me le kaumwhai. Ia, ngāna, kau ia marapa au ke le aunga. Ia, lofa te latu malo le turu, ba ai di wha ilo ilo, leise si lunga tu la fono, na on wha manatu a pete le fia mai. Ar wha manatu nā taito mo tātou uma, ta oranga le Radio Samoa. Ese le tā ua, o le wha au ngā wha ilo ilo nae, saini mai, aua ke pasi ale alainga, aua ke adu le alainga, aua ke paka le alainga, vai ngau fixe lau li masulu le salao. O paka po e nai tangata le ato. Tōn malo si vai mangai, ngau o anga o le koki, e o koko sangale wafe ta la le salao le kamanga. So le aile po ia kangakari, ia oia ngā oi ke milonge. Ia, tātou programe le leimo oe, tepene nai pasta solia lo longa Yesua. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Ua kalame leimo o e talo whalawa. Vili atu se tasi ali I se tangata na whaasa lau di newspaper le ta male. BMW. Via whaatawina atu I le luas puma lima ta ala lima spusene. Atali mai li ta mai tai. Sa fsili atu le alipe moni le tau BMW. Ai tali mai le tina. Yoe. O le tau sa ole na e lua suma lima ta la lima susene. Fsili atu le alipe ai sa ona o le BMW. O ta avale ia e sili o na tau ngata. Tali mai le tina. O le ta avale si o tō lua. Na vili mai e wha atau le ta avale. O na vailua tutusa leo le tupe mo maua. O wa o le laua na nofo malana teine whai lau tusi. A ti ia iau. O le mauri tina. Le matau tonga I le suafa pa I o le tua. E sili o na taua na I le taavale pala. O le lua suma lima ta la lima spusene. O na paure na o le tupe sa amata I le maaina. I le taimi o le matau tonga. Ne le tele na fine. O na uman tu le tala I se fai fe au sanga lua I le la mua lima Peru I Amerika I saute. Sa ola le ekalesia I le tautua. Ma le wha maoni I se fai fe au tau sanga I lua suma tasi. Sa manui ai, le to tele o tangata o lea vai ai. Ao tau sanga tasi iwa wale fitu. Na tupu ai se vevesi le vaa le whaiwhi au, ma se vaenga o le au lotu. Sa tupu fe ese a inga, ona ua tele le tamau a inga o le akale se I whanua. Ma isi mea to tino.
A o sauni atu I tu e lua e whai le wha masinonga. E wha asanga I a seta le kalesia. Sa tu ina atu le taro sanga le whai au le kalesia poto poto. O pause tupe na te mana o mia. E se lau lima sfuru tala. Ai awane I wha le angaina le suafo le tua. I le ave le wha masinonga. E ta ua le tau le leo le suafo Yesu Keriso. Na ilo lau papa piliki mpalapala. O le se lau lima sfuru tala. E toi restara ai le ngalwenga fau. Ai ave uma ma o tou a seta le kalesia. Natalia le mana o le whaife au, tu ina atu se lau lima sfruta la. Ma ainga to o lima, sa tu mauro la tu wha tu tuanga le whaife au. A whapeo tau sanga lawa lea na mali wai se tasi o tina matua. E le ma sani te le ai le whaife au, sa nofo le ai lea. Na te i le whaife au, ina ua vili atu le loia, o le tina lea ua maliu. Pasta, wana oele ngole tu sia i le Willia Florenzo. Lono mingo lau susunga. Le suli moni o tu ina atu iai Florenzo. Le ai a te tau. I te pule ai ma wha o ngā a seta iai whanua ma whale. Ma le tino tupe e lua sa lau miliona ta la Amerika. Io e sui le lalolangi sui buinga sui ma fau fau. Sui fufuanga lalolangi ma tangata. A le ma whai ona suia le fionga le tua. O le tala ia Abrahamo malota. Na ai o iatu Abrahamo il tamala I titio lota. Le taimi na tawa imisa ai, ola au auna ina ua tele le manuia I la fumanu. Lota, aua ne I fe misa ai ta ua. Po ta au auna au ava ai oe lota. O ta ua ole a inga o le atua. O le nai tiru tilo mai le au sa perise ma le au sa kanana. E le tali tonu I a Jehova lo ta atua. Ai pule oe ma ave mea e te manao iai. Pule foi oe po ofea le lau whanua I te fia nofo ai. O le mea te mai, wa lava moa. A tupu ni pe fea I mawhtanga, I a tātou fili le atua. I eila ngona e pei wafai ina, ai o tua atu, o lo o iai le manua tele, ma le whaula I a le atua. Tu sia la apostolo Paulo ya Korinito, e le te tau ona ave o tau whaamasinonga, I luma o tangata mi o le tonu. A whai o tau whaia, ua te tau ona tau ma. I le mea o tau whaia. O le tangata whātua tua moni, ma lofa moni I le atua, e le tau fasili po whētua I teimi, e taua I misa ai tangata I mea o le tino nei. Wha mua, ma wha ta ua le suwafa ma malu o le tua, na no le mana o I tupe ta vale maisi me pala, e mauti noa lou manuia, ma oua o ngā tupulanga, e o le wha vau, wa mana tua, e le lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I've found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights above. Now I'm sailing on a sea of His love.
Sailing on the sea of his love for laulunga le basa o lona lofa se pomani o bini yeru. Pamaya tuaile tato porklame pe pa pon mano le tunu el le mo oe. O poleola sulu yo tato bayan mamlama yo tato wala tepene ne pasta solielo longa yo so. Mori pa mano mar pa tai ilana au ona tepene no ne porklame le vayaso le vayaso. Pamalo pa tai pam le le I pasta solia mar fatua. Ia, ua pot ngānu benga o ngānu nue ai, swa pongo nei por kamila so atao, pe atato au dia le lofa, marenga le leo lo tato watua. Spuruiva birute o na tāna ne tu lai ono tāne ono, au ina tato tala I vai whanua, ngana pero tānia, pangasolo leo tato por kame, ia tato musika subi floi, ia mnise por kame o lo, pangasolo pe dungo tato msini, se ipa ele tu lai fitu, ia ona taurunga I pelo sau tua leo ona whata waa ia ona whata smai po leo so ia sau seu panua tau te maputa se ia pa ia po se taimi o lea fiafi ai toi pata alofa taito ina maulunga o tātou tunu na yo tama na yo tina uso ma tō pāpensa lawa nei whanawiti ma lore pale pāptai lea tua o tātou ielo ngā tonu po le neiva yaso ia maise o leo wa lona lima aso na masina o mati o le masina lona tolo le nei tau sanga lua o lua lima ia e te pape I fua te pape ai babe tele lalo le tau sanga ia tuai au fuanga e babe lalo le taimi ia o le taimi maritai e le whatalia le tangata pa wale mea o le na sauniuni taimi uma ia ma patu langa o por kalame ai pa moi le lofo le li o nei pa moi le poto mana te mai o nei pa moi le malosi ngata me uma sa ili le li a to I me uma pa lango le nganga pa ia so san sili le o tato pe lava e tangata soifua ia tu lo to pa ia mo to man tato te le pa ia se me tato te pesili ai le li tu muso le nganga pa ia ina tato te anga ia pa pet pa moi lo to mai ia pa mai ana poto au te wharango lango I lo lava ta mai wa ngata wai ala manga ia pa ka kouska ia piong pa ia ne tu ia tu pa ta lofa tu e ton manu ta tu no ia o te ronei o tu no mau ia pa pin po le penga manga tu ia le tu lo fa no manu a wasa mo ta lofa lava e le panga no fa ta lofa tu fa to li nga se o tino manu le tu no Iso se mauta ngā tangasi, mauta malawa, tā lofa lava. E ulama na pātau to lia o tō I ngā tangasi o le tino. Ia o le li lava o le pō mai. Tangi atu, tātou te bala au atu, e ole atu ia te ia. Tali mai lona wha maoni, ma lona lofa manatu mai. I lana tangata na pai. Pa manolonga le li e pa iatu, pa iane, pa ifo, maua le marosi. Au ngā mo ia mron pe ngano patalo patu ta lofa ia me so la uso to fa pino tina tuli fa salanga e se no foanga e o tu pesili pe manatu marangona pe aisa so I formule ola fa pe na la mo le semi o haru lo haru au kafa ia pa lango le lo fo le so mai lo la ele mata ngo fio lo langi mo so fo ile lo fa tu mo to tuli pa salanga babe mai se lau pie se lau le ngona salamo o te pamanantua salamo le wi ona ta mai ai leo ia matoifo ata mai lo matoifo ya lo fatu mo to ave mai se lau pie tato pie lo ai ile mata ngo fio le mai se wala pa nau sa pe ngai ma o tamam tene le numero tasi le nganan soifo ai to matua mola e te to fa manatu pe ya nai la fa manatu lo tamam tina la po se men fa le tonu ai fa lo pesasi ai yo manatu le tama ma te ne so awone tu o mo ta yao tala no lo tama tala no lo tina pa pe se me anga lo tina tala no share lo tina ya tano yo matu e te alu le so ta yao pe au dia wa alu mo fia wa release le pressure nga sa mo nge so ai tala noa mo elo tama mo elo tina ena mai le ya te oe mo elo fia pa pe o fa ya onga pa asu lango e tala no po lo tama mo tina en fa anga o atu yo ya bani fa ya onga ya o ke ngia le ye do o ke ngia
kala ngo iai po le atonu tūlanga pe ona ta o mai e aron pana ia e vai nu me tasi nan ngana tātou i mau e o tau hai e manui o tau rumna i le alofa ma le anga leo lo tātou atua o le a foi te no po mo baba ai le tala anga poi o le presidente leo Amerika e mtua le fia ia isi ia e pe mai le siupu o le tangata po na maliwa ke riso o longo mingara e ko sa umanga ko na maliwa ke riso ai pe mai ai fia ia isi a manatu ile panota le na tua na e tuni e ma ofo tau finangalo mo tātou e le ai a masesi ka ilo iai i lo finangalo po le ase tūlanga na e whataritari al pānota Amerika le na tau vai ma le sui prestene kemna tamai tai mea uri tu lo fo i ona pa ia mona man o le tala uma tangata o la tu lai mai i tamai tai le prestene tamai tai le la tu mai sa sui prestene mai taimi na o le tau vanga lale na nga makua lo magaka e makua pe ala ke makua e ke silsila kua e la unga mai a Donald Trump e ata ma fai mai anga kala mani fo ie ia maka mai a tato vola e ba ili anga i kua sorry e maka kia le ngongo me na mo lia mai ia sko inga Donald Trump se koe pa e mo mai masingi ne ke o se sepe fia ia io e over torsu fa ia le onga ni moria sa ia se ia Donald Trump au fia ngai male palota le na fai tulanga uma em tuanga onga si le fia la langi ma woi lunga umo penga tspai langi em tulanga va pena em ka kia e to pesili la ngona ma po le tangata soi fo la to ma va ai pea le tulanga le parota nga fatonu wina e Amerika ia ma leia se sinto e ma po e tu la mai Donald Trump e ko fo mai ia wa po lena presidente mo Donald Trump ale ko fo mai ai ia ma po sa ia lai ko kelle ka rangorongo embo ngele ka sori ko ki lia Donald Trump al presidente le sa wangi le wan ma loi no pau ia ta lia ma tu fesili betanga sai moli anga moli ai ia mana tua e umorong pau ave presidente le ko ia le se pau ko ave se ai pe ko pai ile la to policies America la to ele pen ko e pau ngai nai moli anga le se pe pa ua o pa mauni le presidente Donald Trump tu langa pena o le si tala na mo mai ina lai alua wa pa e ko le tana noa i sangata i lungo penga tspai langi mai sila to comments lo fa saupia ai le i ulpa no ka le America lai pe mai si e maninoa e to i tua Donald Trump pe mai e alu le kupulanga e le mawhai ana pānota i se tina, tu lo fo e lo tu pātina, e le whai unga Amerika inisi o tangata, tana whaasaropito Amerika rei ai, mai e alu ngā tupulanga, e le mawhai ia ka ilo. Ia pe malisi ka maro wait and see, le soi fōma le ola, pā umi soi fōma le ola, bāba ai, a o le taunu unga na o mana onga malangono Amerika Samoa. E mei le ai, i le mawhai ngā, mo yo tina ele pato ngane tina mo yo pa me auli ngai la tina pa me le auli o atu langa ye tele pa pe ngale tina alu tona ainga le ale winga le tina tona ainga le ola ale tele pa pe ngo to tina alo pato mo to tina uma ai pe mai le mo mau America ele ma final la to Filipilia se tina a vea ma presidente America o le ale reason po le po me lato pe mai e moni artina a e alu lua pa ma mulu tina e le pe le alu le tamai toa ko e ko arte le tama o le moli mau ngala to moli mau ngaka ka Amerika le o le so ifua e mola e Amerika mai e tau sanga to nga e le ma panga ko la e mai se tina a be president Amerika nga Amerika le topola lang ya a ku la mai la ki nga pe po le e se si tu langa
tau whaadu pe sasi e langona lalang. Ai wilia. Ia, e pe o le tūlanga na. A tātou wa aile ama amataina mai. Ia o Donald Trump ele se porokiki, ele se kanga ka alo porokiki. Ka alo i pisingisi ka mano. A baba aile tupe le wo o iai Donald Trump. Po wo o le kiliona. Wo umale milionga, saule pilionga pe umau kiliona tupe la wo o il ka mano. Au kala iai. Pai mele le upu. E mawhai ale tupe ona ta leper tu la fono. Wai bai lal fai ungol mea. Fai mairo lea. E mawhai ale tupe ona ta leper tu la fono. E oti tu la fono tu role ngana. E mawhai ale tupe nga waipa apu tu la fono. Ai moni. E le se. Ani pa pangara tanu. E le se. Ole maa losi nao ka lampi o tupe. Ma popori tupe lo po i ai tu lou. Malo le tanu. Yo ka malonga maka mar pa pisingisi le lo por kiki ala mele wo e Donald Trump ya ko va ai lang pisingisi manga kupelo ia umol pilionga le masina meranga ya pe melo le upu le tau tu ia e ma fire tu pe on ta leper tu la pono so se tu no ke le okupe Oki kula pong tulo. Ya pe wong po ko ma pa ya o Donald Trump nga email mai o pa. Pa war me ye aba ile tu pa ngal ne. Mai an kanga po e loko. Ye va pe o ko Donald Trump kanga ke sia. Ke sia. Nga ke le Donald Trump ya lo mala ngo ka ula lo fore tu. Na me la nga le Donald Trump. E fei kai e kanga la ya num ka la ide lo fore tu. Mai Donald Trump. Ya, anga le mali o kristo le se pa manga rong. O pa o ka lai me wo ye Donald Trump. Ona mo ko ma nga ia. E ma ka ki. Vai mai lo le ka ni fa komiti. E le va le po ni fa ka wi. E ma ka ki. Ka ni fa komiti mon tua no palo ya e le va le ni fa ka wi. Laulo umativa male mamau olota ainga fai mai mau oia ita paula ungaluenga ole fata wia paule ole mea olo feola hai lo uainga Ula vale ma fai upuma mafa Asumu le maketi tangata Uta umai fo I ma utuangane Fia ula vale Le aisa utala na utali iai Ile ma ea le asa fai mai Sa no sa ine yo toyo ilo ulanga tuai se pep se ta uatu ila utoina o oiwa e mai ile fa atawia le ese anga uluna matele tele asa uni uni fata
Me le atatou o le mana o mea. Awaso ala saola i le fata sea. Asa mo solo awa o le sifi o ai valea. Se pense ta o atu i la uto ina. Hoi wa e mai i le fata wia. Le ese ama olo na matele tele. Asa uni une fata uni ne pio le pepe. Ia fa amangalo mai ata ita. Matau i ai oe utau lo lima. Mafai lo atu e le valea. Le fa ata wia.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, the chair of the Reserve Bank says the governor's made a personal decision to resign 2 years into his 5-year term. Adrian Orr's shock exit comes as the bank is in the process of agreeing its funding increase for the next 5 years. Our newsroom understands negotiations aren't going smoothly. Neil Quigley admits the bank is working through issues but says nothing in particular prompted Orr's departure. We are working through with the government some policy issues, some funding issues. I mean, that's the normal course of the relationship between the bank and the minister. Former Reserve Bank economist Michael Riddell says someone in that position doesn't just walk out on the same day. We just haven't got adequate explanations, and frankly it's not good enough from either Quigley or the minister or Adrian himself, powerful public figure. Donald Trump says his tariff agenda will protect the soul of America. The US president's delivered the first address of his second term to Congress to sell Americans on his vision. Trump's confirmed reciprocal tariffs on all countries will take effect from April 2nd, and they'll make America rich again. It's happening, and it will happen rather quickly. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. It won't be much. Our trade minister says he's taking potential disruption to trade very seriously. Donald Trump sent stocks tumbling across the world after lumping tariffs on China, Canada and Mexico, who were promising retaliation. Todd McClay says it'll directly affect New Zealand companies in those countries, such as Fisher and Paykel in Mexico. He says it could move us even closer to China, especially for products like beef. They will still need the beef that they're bringing from the rest of the world, from the US, on the restaurant table or the supermarket shelf. That's news. In sport, Blues coach Vern Cotter has condemned suggestions they attempted to manipulate the head injury assessment system at the end of their Super Rugby contest against the Hurricanes in Wellington. The team doctor claimed halfback Sam Nock needed an HIA after appearing to go down with a leg injury, which would have allowed Finlay Christie back into the game. Independent medics ruled this wasn't the case, forcing Beauden Barrett to play halfback. Cotter says it was a genuine incident. A return to a happy hunting ground tonight for the Black Caps in cricket's Champions Trophy. New Zealand meet South Africa in the second semi-final in Lahore, having beaten the same side there in the Tri-Series last month, as well as host Pakistan. Captain Mitchell Satner says that gives them something to work with. First ball is tonight at 10. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Taimi jore mai leo ua ono minuti o te ene tulai ono whapakona manu leo tunu leo winatu o tātu tamai mai panua le ngana Peritania. Sto vainga lungo leo wala mai taino so nau silfian manu le tātu tunu paulamo lapta inga mai le Radio Samoa. Ya mata ana lungo leo wala u faisi slow mai le traffic mai tai up north. Pasi a opani a paipo ike a ngai mai I Constellation driving ai lungo le motorway. E le ala papa ia nau sile fia mara le tunu ngai po loka ngai Manuka Road ma Glenfield Road le roundabout ia mai ia le mara malo ngai sa perkan wa ngai nga wa kidia mai le roundabout ngai Manuka Road ma Glenfield Road pe ingisi o mai le tu le na sautai perkan he ngai Onewa Road ngai lungo le ala papa ia le na sa mo le tunu pe le sa ngale mulama man wi ai po tau no ngone fiafi se vai ngai Victoria Park tauranga ngai lunga le Harbour Bridge ia upai ia slow traffic ia nai nan fautu tanga loto pe ma mata lai lunga ala pai mani a actually lunga I College Hill ngai Jervis Road Heron Bay ma Ponsonby Road pai slow traffic pai butanga ia tuli indo Ponsonby Road ngai la lo in Newton Road Mawai Dominion Road inga longo winga e mo kwa ru de mua ai te o lava I lo mauta mo lava ia pe ia oile ono sai o mai opu le fiafi o zoe va inga mai Lincoln Road tanga I Henderson lunga Glendon roundabout
pasi wai ko Mete Cemetery o pole o masi singo raso ia nga atu Lean Mo e Mandel New North Road ia pai wo nga atu Nine Stora Road nga atu Domino Road ma Centringham Road longa winga e ke o lava i lo mo tare saunga le mo ma le mo ki arbo mai au ka un pai e o e fa ngana ngana bo ki ka vale e ke o sa ko speak all pa au ke e le pa au ke ko foi mai e au se winga mai ngai Warburton Road ma Mayoro Road e po ni Windsor Road e po lalo Hillsborough Road long winga de moto we ngai Mingle Bridge e ke mo wana le airport i mangele ia pe ke alu e piki apu mai pe ke alu e fa ko fa ia le lava tau no lei o se vainga po i Simon Street anga i kai babas o lo poloka Crafton Bridge anga i le mota ngā se i au ki lani silfian mano le tātua tino a vai pe wanga atu nisi au ngā nuenga ia nisi o asi ngā se ia pai maa nie pera mano pai atu le whātono wina pa ia maulunga le tātua tino a saunga le mota unu mnuia anga i mai i Manuka Road anga i o neanga slow ma le traffic ia pe te anga i mai lo lunga le moto hei saunga i nge mele mau ke kampai aku bai karo mai ia anga atu lo le ngā i Manukau maua i a South Mall slow le traffic anga i Takanini pa Pakura po ke koe kanga apu mara kanga pea la fe mai Luisa fui mono i ia la ua kene kanga apu le ingisi mai so venga nei lunga la wala mo si fil maro tato no ya le lama saunga le mo me ta wala na ya bi ya lo tato tua mnu la to nga lunga le ala awal fa nga ina telefoni pete le fia tu atu o tafa ta wana le ale ai fa ta fe ya o re tai lo fa italia na mai so fo mo lai tai ya po tuanga le na awore fa nga ina telefoni ta ore lo le mo le pasia mo li tanga i le fa i lo le awala le se si lunga tu la fono ma le nga fa no ta lo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu awore sui ya ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Talofa Samoa o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Avia maua sosa, omega ka, ia maloi moa, omega ka, sabale tau mo fie, omega ka, fili mai loi le omega ka. Omega Cars, lua selau Kemetis Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, omega ka. Malole keisile omega ka. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Amo. It's
ne toto. Solo se fa na pango, ile olanga fa Samoa sa Samoa yes falso.
Sipang Mario Swao, Prince Mikaele, yo tu mayo tinga te tawa vina nefia fidela wal le fane. Luas ruiva binutse tane ole tulai fitu tar fitu to e minatu tato tana e pe on paponga le malu le tato tunu oile so pe la mesi le valu mesi le sfulua e a kol passe alu kua palatai yo passi muri ale ale kua palatai ya mesi lor pasile mo lor magic fou ya malai fo al kayao ko samil pankeke al lor pasel ban ya ngako ya tani tu lai fitu omnat muli tanto tala pe on fa ponga le sor tau tu au tanga mai tipi au tanga mai ya sa tolu loto lo mnien malo ta to tunu nisi tu tolu fe au ngan benga mo mori le ngang or fa mano ele fengo fie batu fa mano e la to fe ngai ngan benga ma mano le tunu malo le usu malo le fa longo tinga taime e o male la ba o le musua tu lo le ngana ya tal tonu lo fa mano si umala waso e fia te bibi ia ile atua mai le li lo fa mano si chalwa ko ki amang mano kamanga fe ro ma fa nem ko fa ai fa ta ye lo mano kamanga le se me mo ai ngal fa ya ku mai ku yo ku mai ku man to fo il fa songa kamanga ye le li fa ola ele mano ale ya fa mano fa ta fa mano singa venga tau nu fale i mauta malau pero ma ainga i ia le li sa un po ta pena le fiafi tani nga su le fiafi ya mo po mano longa ne po le po le solo longa tono vai aso le solo mo mati lu o lu lima le utato ia mo lunga vi inga o le tua fo ia tia leo stato a mio tono e leo stato poto e leo stato manos fe me fa maoni lo na lo fa le tu una itato yo le tu la fo ia i tato. O alama tu langa e tanga te soifua e alofa neni tau muli lo na ngare lei tu ava noa lo to soifua mana tato wola. Pa manor ngan lue fo i malmunia lungo ala pata si le li tau nu malmunia saunga le mo i moto malawa piro ma ainga ma anum whanau nisi wanga e tupo i whiau ngan wenga a mata o tau le fiafi le fitu pa mnia le li ngan wenga anu fia pa maoni atu na oe ngalue e le whatonuina e taito e sa no whatonuina maro le atunu tu lo ar pautuanga lama le upu hale o le whamaoni te moa i me sili o mana waso e te pivi i am whaptai o alawa tu langa si o runga si i lo a whai o e whamaoni e le se meke pole o le soifua mle ola natura o soifua mle ola o lo tato iai ia whai lo pai mele lei fai lo fa maoni tono ngan wenga la lava stop you tute wala awai tai ngan wenga tai ne kali si wala va tai o pio anga no o ma lo penala tu ide tu mo ai lo fia mo ai lo tselem fa maoni fai lo to fina to fia ta to ele ai fa ma lo ngan luan ma lo le tselo pa tai lau tapo inga Samoa le ato le atunu ai mai sia lai o tu asin sina talo fai le fango fi no foi moto malawa al fi le mo le li o lo to moa malana fa mano longa o lo pa yatu mo lo to so i fu o to ntawa saina nga su o tai e o mane pia o lo tangi pe o mataringa tu musu mai e mato sava vale ai matua fai langi ta automatic sa bane pa fonga bane o topa ia mo toma alo tangi pe yo to fonga mo ta talinga upo matua me anta to sa bane mana tua le lofa o le mana tua le lofa le pa tai lau ta po inga Samoa Faiva ta po ia nuia lofa te le atu lofa te le atu mano tato tunu e o nai whanawiti le au whanganu benga tu tofia le atua tu maulfa unga le i la o tō nganu benga fola matana maua ni nganga mo ia malona mano ne se o ainga o whangai mwhano noanga ni se pele i maafutanga o motsian maranga mariu mai se le nganga o le ainga whano noa Famia le tato folonga le tato samalia lon tolo masino le lua olo lima mo au muli au tato tua tau tai pe o ia
e lo tātou sa. Whaptai lo tau talia ina o le tautua le Radio Samoa su lima i matolu a mo. Tautua mo e pitu aso le vai aso lua su pai tula. Faiva tapo ia e manuia whaptai Samoa. Valua tusa le li so tātou manuia. Whaptai lo tau wangare nei mai a lofa mai. E alai tau whamnianga. Whaptai tele lama patua marieta. Pi mara ainga whaptai. Tai mo whamnianga. Tai le alofa. Marianga le lei. Patu marieta mara ainga. Pepo ia kasiano sa nele. Na inga, na ta lea sunga ia Aaron Sila, parto ia meipo mara inga, whaptai uso, marol ngā lua ne aso, ta Benzi Lennox mara inga, whaptai tēne lama, ma puta mai, pena po ia sa uta mui, ia whaptai, marol lama le mai, sa uta mui, whaptai, Luisa pui maono e yu, ia whaptai, a se apupo ia se pēr, awal pole, Oi, ore mko po mai i le ngizila, le kanga apu mar kanga peru isa fui mono e ulo, ma puta mai Hastings manei pia, ia o mko asu malia, me lia pa moana ma lo pa tai, o ma lo ngā lue, me lia pa moana, me vaenga mai, lau mua Wellingtone, ma lo pa tai lo to ma puta mai lo pa tau ma, le aso mo le aso te ngā lue, la ngona fia o to pa mniang, pena pono pa mniatu, ia te o tau lo to ang le mai, lango mai, whamnia mai, o polofa mai, ia, whamnia ne nei, whamtea mene whamoana man mainga, man lau mua, Wellingtone a mese onu tūtua. Oi, o whera, utuone, ia, mano rama whamtai mapta mai, pere tina mo tunga, ia, mano rama whamtai, ia, ia le nei, lofa te le atu, nuia le afiafi, ia, malo le atu nuu, ano whae, ia, whelamo ia, whamnia le nei, penapo, ia, Susan Morris, ia mara ainga a Missessi Leo Silve Leo mara ainga manola ma whaptai Leo Silve Leo mara ainga whaptai mapta mai ia ngata leo suenga polo ye a masanga alo whae manola ngā lua nei aso ia lo patu ia lo pe mai alo whaanga abatu mo si o uatali o misi lei au kilani ni sila alo whaanga abatu ia loli polo ye vaipua isa lenga isa vai karo whae sa lenga pia po kua ngimo e ka ulimene i sa lenga po i so ma iba a fa po i maranga na peo se va mole o le e mo ia e aru zo ia ele o mai tau wina pio anga patu lo watu ia mano leva mai sa lenga bai po a po le bai po sa lenga sa bai mano la pa tai po le ono sa la pai lo fa te le atu tua sao mara inga e prospera sa lia mane to fai mara inga a lofa te la tu mo la to malama pa tai ma puta man mano ta to no le to lus por minute o na tale o le tu lai fitu fa mole ia i foi o le ke muso a ver ke pongi sa va nga le ai foi i putau ma tai mandie fa mole pen fa na bana mo le oiva tolu fitu tasi lima i matolu o le no meralenga mai e vili akua ia ke musa va kunu ngore e ke o vili umai e va kuia tai mani e mai tau ia le kau vili uma ai le vili mai ia ngo ku ola le ma ko ke pongi sa vanga mai fia maua par tu e tai mani e mai tau ia ole na io e fai ngo fia ia ma puta fai nga town pa to fa ma tanga motsi Why?
Alofa Samoa, waule nei o kasputi alu, awal suia lingila o le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. Love
fiau por pese io pese lui tau ta to me kur ko fa mane manga io spulu bilu te ona ta no le tulai pitu sa mola to pele pa petai pa te le langa le pa niene ni me se o pa sangor maro le atu ne fiafi e ia fi le mo le mo to mlau la to lungo le ala au lofo le e morti ai fo ia tu ia inga Paptai suenga polo ye ap masanga ia le mau atu paptai le tu ia sau e ia sare ia le ri pamni ia te o tou le spai bai asa ma se mau sa mora tonu pele poto tau tai se la natu ia ma pe o se uta tonu tai lo to nga ke siano o te ma ngalo ai pamni le ri mano longo ne polo uta pen mai se o se ia sau se panua tau te ma puta se e pai po stai mine fiapi manuia tau ma tanga songa ia sau se panua tato pero ai pe lao lei lao fia le po mai lo tato tua tai jo roto le au ona soifua ma ia manuia Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I."
tō mai o te tali tali alo filima e whaamalu ai lo ulo tō ua whaina o wā ua tusi e sea ita o leo langa ua pehi o se malae